aba bakozera omukoro n'egendera ky'okurundaana sente kandi omukoro ogu gutandikire n'ekitambo kya misa ekyebembirwe Father George Bwoya Bwante okukwayisa n'okutamba ekitiinisa kyona omwikirire Mama Teresa wakalikata akagamba itwena tusobora kukola ebintu eby'amaani baitu osobora kukora ekintu rundi ekikorwa ekitaito n'omutima ogw'engonzi kyakayone akabinemeruka 21 baitati esaa zino tuinemeruka 81 okushoroza sente kwebembirwe Wilson Kyarugonza bundabunda omunyamakuru kandi enzarwa y'omuruka gwa Nkanka so twarura nti nkyetagisa kurura omuruka gwaitu twagusemesa twagarusyaka niko turore toiriza haihi obuhereza bwaitu kabaikazi abomuruka gwa kakira kambuzi kasingorra hakarara nyonka cha person habwange mu kyaro kyaitu soboire kusoroza emitwaro 10 ekintu kino kitwaire kyakwegaki abantu mba demandinga services kwika haihi hati ka government kweine project ya PDM government ine program ya SAGE ebi ebintu saha zino byakubeni bikoroha miruka in case such offices zibazombekere government. Tom Bright Amoti omunyeshenjero wa Chaka Central kandi obirari omugenyi mukuru asimira abarese ekiteekateeko ky'okuhunduuza ekyombeko eki. Nenyenda kusima government from government programs zone zikozire kyonga ko kwezikozire ito abantu mwina kukimanya nti president naye gomba kuranga obuhereza bwaika muntu wa bulikiro amakuru gacyo nti twina kuba na office ya chief waitu hano nuko abantu bona barijaga hano manya PDM bulikimo kyono bakisange gahamuruka miliyoni 5 za buruho nizo zurundinwe Gashaka Philip Murangira.